Akale marahi Nabi Ibrahim, de na cari nai orang paranna, demi pasilen marangi perintahna pun Allah Ta'ala. Bahkan namoni anak-anak relatori gere, demi papojinna lori pun Allah Ta'ala. Ia moni iri nasani makarobani orang parata, sesuai dengan kemampuatta. Makwato paro painang, tomato amalat biku makun raye. Pada kita ki lori pengulut tasiti hajar. De nasalawi ambo anakna pigau pasurona pun Allah Ta'ala. Nah iya kia mencari hati pendorong, hati yang diliputi putus asa, memberi semangat pada hati yang resah, menghibur hati suami yang tertimpa duka. Kue topa mencari surubei rilalanna akinna ambo nasi mata padupai perintahna pun Allah Ta'ala. Mencari tori pangajar lori ini selesuram malole. Maka da ala tiap kali barakan ripangulutta Ismail maturu di dua itu pajajianna matandre aturu nari pun Allah Ta'ala punai simpa asal barakan sekali melangkah takkan mundur walaupun maut memandangnya sebelum mencapai tujuan dan cita-cita ia nari tupan masinan nia riona puang Allah Ta'ala. Oleh karena itu ajak lalaki nangkang maderakan teruai pajajiatta maganahaan rasa-rasana indo ambota mapuluh-puluh tahun na tampuki mapamula na tampuki na piara-piara kiwat tutta becu napakuru sumanga ki rojaswan minna indota de laulin palai namotoni akapitu ripinri Makkah de topa na sesuai jasana lori idik mana pati pakasi tomatoa pun nai wija-wija mak bali-bali anak paha Petuah bugis cahaya iman di hati setiap pesan menyinari langkah hidup ini. Allahu Akbar 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bidhabhil udhiyah wa balaghna ila hadzal yawmi min ashri dzil hijjah wa ashhadu an la ilaha illallah dzu rahmatin wasi'ah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh alladzi turjamil usyafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi dzawil uqulis salimah salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumil qiyamah amma ba'd wa ya ibadar rahman fa inni usikum bi taqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar
fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Hadirin sidang jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rilalanna iya aswe angkaritu aswamarajana idi ummas sallange. Nasaba angkanat tanpa siaga edana hikmah. Lebih pai marilalanna iya aswe angkari para luap pakasiwiang haji. Iya tona aswe angkamana ni ummas sallange. Padupai tandra aset disettinganna pada paseddi ada, paseddi ati pakaraja tung Allah Ta'ala. Ia de gaga waddi pakonsili len nair itu. Ati pahangi, ati marunu-runu. Mata mat kita, wai mata marunu-runu. Napakua amarajangan nanan niya akuasangan napung Allah Ta'ala. Dengan gemuruh takbir, tahmid dan tasmid. Pada mengamana ni paimang pagkabarui tapata pada melok tuwakan ni sininna dosa-dosata baik malindrunge yari ka malahirange dosa becue yari ka malupue samanna iya asoe bosi pamase lempa adampang na malikmana sininna dosa-dosae iya tona asoe papakedona ati matarange papalang makna ati maka doe, papuranay ati mata doe, tu angka pada paset dituntu iriona nan niya pamasena pung Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rilana iya asoe, majuta umat salang orohani makunrai, pada pasilenaran wukuf di padang Arafah. Malalainang apolenganna marupa-rupa pansana dan bahasanya nasalaikun wargana wija-wijanna waramparangna nan niya kampungna de gaganak katai sang ngadina melo ipadupai pangulina pung Allah Ta'ala. Pada saat itu mereka bersikir dengan bahasa yang sama, berpakaian dengan pakaian irham yang sama. Pada saat itu tidak ada perbedaan antara pejabat dengan bukan pejabat, orang kaya dengan orang miskin. Semua gelar kebangsaan yang sering digunakan merendahkan dan menindas orang lain pada saat itu ditinggalkan semuanya. Semua sama di hadapan Qadir Rabbul Jalil. Semua sama di hadapan penguasa alam semesta. Pada saat itu rambut telah kusut, pakaian telah berdebu, badan telah lelah, tetapi kegembiraan meresap di hati yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata, dengan gemuruh berkumandang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Upah paham, napun nai to pasilen narang ipat kasihan haji rigau angkana pung Allah Ta'ala nakatai si mata-mata maka dai nabita al-hajjul mabarur laisa lahu jasaan illal jannah na iya haji itarimae de gaga pamalakna sang nabinna suruga pangmasena pung Allah Ta'ala insyaallah. Hati siapakah yang tak tertarik, perasaan siapa yang tak suka, manusia siapa yang tak bercita-cita untuk mencapai keistimewaan tersebut. Belo-belo tapa zaman niya, tamapatu manawa-nawa, tamagangka maminasa di Makkah, matingga di Madinah, safi Baitullahi, bawi Hajratul Aswad, nayakia tapahan di Makkah dae. Surona pung Allah Ta'ala, mega matur ya surimon rinna pung Allah Ta'ala, pada sapa ya palang hajinna. Na iya kia de gaga nalolonga sang ngadinna narakapacallanna pung Allah Ta'ala. Nasabak mendrei Makkah tania karena pung Allah Ta'ala nakatai. Na iya kia melok miriasat tau sumi tau angka pangkana andrange paimang mendrei Makkah karena patampak nanan niya pangulina iblis nakatai. Na'udzubillahi min dzalik.
Hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan hanya mengajarkan sama di hadapan Allah. Bahkan Islam mengutuk sikap mental yang berlebihan satu golongan manusia dengan golongan manusia yang lainnya. Majatu pata rompoi pakala dilapi ia surgane akarunganne apa taringe rikutu iripung Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Majapunna pung Allah Ta'ala dek natanga poleri asurikan nasedia rupa tahu. Majapunna pung Allah Ta'ala dek natanga poleri jabatan nasedia rupa tahu. Tapi pung Allah Ta'ala matanga ipoleri tautanan niya tapak tak lalu pung Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sapoi peristiwa maraja na tampu ia asoe. Ialah peristiwa yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu besar pengorbanannya dan betapa berat ujian yang pernah dialaminya. Tapi seberat apapun perjuangan itu telah dilaluinya dengan baik. Nasabah makwameman niro narek komelo ipung Allah Ta'ala patandrei darajat nasedia rupa tahu. Nawarengi siaga egana pacoba nan niya panguji. Nareko angka anu mapisau kini nawat tujuki. Mapai atau mapetiri seseta. Aja mutu malada masalah nyawa. Nasabah wading jadi angka na tampu deceng. Yarga tampu icaning. Pada toha duriangi. Papodo ulit na naiyakia macanil disekna. Makwato paro nareko na tujuki anu mapakario-rio. Aja muatan antal liwa senang. Nasabah wading jadi tiwi iyarga tempu ipai. Hal ini sebagai konsekuensi bahwa setiap orang yang mengaku cinta dan beriman kepada Allah tentu tidak bisa lepas dari cobaan dan ujian. Sebagaimana firman Allah, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Ujian yang diberikan Allah kepada manusia bukan bertujuan untuk melemahkan manusia, tapi untuk mengukur sejauh mana manusia itu benar-benar beriman dan cinta kepada Allah dalam kondisi apapun dan dimanapun. Sikap yang paling bijak dalam menghadapi ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengambil hikmah atau menjadikan pelajaran penting untuk bekal meniti kehidupan ini yang lebih baik lagi. Nabi Ibrahim alaihi salam ritallai ambona to malabe. Napa kuwa abasanganna gangkanna de nande ridalanna sesusuan nie nareko de natwana tau pole. Nareko de kaga to polena sapa itau angka panaruntuk tau pole na pamanre si bawa. Dirampetoli di dalanna akurang malabi emak kada. Nabi Ibrahim mettani kawinna si bawa pangulutta Siti Hajar. Mettani kawinna si bawa pangulutta Siti Hajar naiyakia mapuluh-puluh tahun nade gagawi jannah. Aga namin laudoan naripung Allah Ta'ala makkada. Rabbi habli minas solihin. Tuang. Tapi dan leri gak kasih wija-wija masoleh. Aga nari tarima toga ni hajatnya ripung Allah Ta'ala. Riweret tongannya ripung Allah Ta'ala wija ritallae Ismail. Ana sabara mangkalinga ada maturo riparenta. Anak ripumina sae mapulo-pulo tahun cahaya matanna. Buana atinna intam mapuro-burona rahasiana. Arumutani tamma pettu angolot tamma boko tubunna. Aga na pung Allah Ta'ala namelok mi tegang katele na tapak na Nabi Ibrahim. Nania magalamun na tawuk na. Detoga na ada mi bawa na dek gagapat dupana.
Nasaba Nabi Ibrahim waktu dek pagaga anakna punai ada makkadae benenge angka anakku to wakarubang napakua kacuana. Jadi pun Allah Ta'ala naparingarangi Nabi Ibrahim ri lalap tindrona ri waktu purana manipi milau tangga niri anakna makkadae. Ya bunayya inni arafin manam anni asbahuka fandur madza tara. Anakku Ismail, majapu hita ko ri tinroku, majapu gerekko jadi pekko tangakmu na. Nappe bali na Ismail makkada. Qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Amboku tapat dupai aga na parentapung Allah Ta'ala mati pi talolongat ka say na tamaturu na sabbara de gaga tahu-tahu na Ismail melo rigere nasabat tatana memang toy rilalang atinna makkada namun tinggal kepala badanku terlentan di tanah aku siap sedia atas perintah Allah biar hancur lulu badan jasmani asal rohani jangan rusak dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau iman berbicara penjara laksana istana surga, tiang gantungan laksana lambayan bidadari dari surga. Maut adalah pintu surga, pintu gerbang untuk menanti. Dek dada mata anak risesena, laut akan kurenangi, gunung akan kudaki untuk mencapai ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matemu matakane tam mate rampe-rampe. Matemu mapatuoe, mate padua talu mapasawasawai. Demikian pula kerang kedalaman Ibrahim alaihi salam. Namo tongan napadupai aren na si sabu ada. Seti pangkauga mawarapi daripada si sabu ada. Nabi Ibrahim matamre dapat naripung Allah Ta'ala. Ribadingkan ipapujin na lari anakna. Nasabatat tanane matol riralang atin na makkadae. Dek gaga paponi masaru matanre dan nia kami na malapi sangadina paponi na loripung Allah Ta'ala. Ia manan na paponi angka mana pakangkana sangadina paponi loripung Allah Ta'ala. Agitogi ripogi rilalang na ielino na repotania ili salai alena salaiki. Noncok pasiaria sange keluarga, noncok pasiaria sange pangka, noncok pasiaria sange orang parang nasaba iya manang iyaro tak beri mana pole ripung Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada namelo tongan apa mulut Nabi Ibrahim gere anak Ismail. Natiwi niri orang masino sinoe rian tanah bulu limina. Napaliu ni anak riase na batue riwat tumelo na rigere anak gini moni ha anak Papua ada makkadae lapong anak. Ambo nareponola si gere ka taliling iliman ng wajuta sa repuan nangi de na paciri dara. Tapangolo rupaku rita nae ada tayo rupaku nasaba na indreci asemwa buata taro lalo matarap pisota nan niya tapasit taciwi sa repuan nangi de na malada upinad dingi. Aga nagirektongan ni Pangulutan Nabi Ibrahim anak na Ismail. Nasoro ni pisoeri ulun na Ismail na de nakandre pisoe. Padahal tamma kataran na pisoe. Araja ako sangan na pung Allah Ta'ala. Urak te apatu, ulit te asate, jupu te amalara, dara te amacero, nyawa te amasarat tubuhe, tamakandre anu matarange, tamatodo anu maculie, tapauno anu masoe, narekode na situru elok na pung Allah Ta'ala. Napole na Jibril tiwikibas pole ri suruga, si kira-kira paselle na Ismail rigere. Nasalama na Ismail polri amatengange, maka daw terolota, sabara ko na musukuru, mupulu wirita madece malongi-longi. Na iya pamalana ta sabara de gaga sangadin na dece mi polri pung Allah Ta'ala. Wa nadainahu ayya Ibrahim,
qad saddaqta ru'ya inna kasalika najazil muhsinin. Ibrahim, majapu mupadupa ini pimu, majapu ikat termasuk atau kiwala sininna tahu madicenge. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Wa qadainahu bi zibhin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor kibas yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Kazalika najazil muhsinin. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ia naro pasabara si kira-kira akka cerari pangulutta Nabi Ibrahim. Rian jurkal lauri ini rupa tawe makadae. Nah iya to makarabae. Riwala iri kung Allah Ta'ala. Tungkat set di bulu-bulu, set di decing. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nada yang sangat keras mengingatkan, man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tapi tidak mau berkurban, maka hendaklah jangan mendekati tempat sholat. Ngari makuan nanaro ada lalu ki nang kata bakti tendruk telu batuanna masekekani orang parata nasaba iya tu tau sekee mabelai pole ri suruga mabelai pole ri padanna rupa tau dan nia macawei pole ri neraka pacalanna pun Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari contoh lori ini to malabi orane akal marai Nabi Ibrahim de na cari nai orang paranna demi pasinen marang iparentana pun Allah Ta'ala. Bahkan namoni anak na relatori gere demi papodinna lori pun Allah Ta'ala. Ia moni iri nasani makarobani orang parata sesuai dengan kemampuan ta. Nakwato pare painang tomato amalat biku makun raye. Pada kita ki lori pengulut tasiti hajar de nasalaini ambo anakna pigau pasurona pun Allah Ta'ala. Nah iya kia mencari hati pendorong, hati yang diliputi putus asa, memberi semangat pada hati yang besar, menghibur hati suami yang tertimpa duka. Kue topa mencari surubei bilaranna atinna ambo nasi mata padu pai perintana pun Allah Ta'ala. Mencari tori pengajar lori ini suram malole. Maka da ala ki akali barakan ripangulutta Ismail maturu ridwa itu pajajianna matandre aturu nari pun Allah Ta'ala punai sipa asal barakan sekali melangkah takkan mundur walaupun maut memandangnya sebelum mencapai tujuan dan cita-cita ia nari tupan masinan nia riona puang Allah Ta'ala. Oleh karena itu ajak lalu ki nangka maderakan tebuai pajajiatta maganahaan rasa-rasana indo ambota mapuluh-puluh tahun na tampuk ki mapamula na tampuk ki na piara-piara ki watutta becu napakuru sumanga ki rojasun minna indota bela ulin palai namotoni akapitu ripimrik Makkah detopa na sesuai jasana lori idik mana pati pakasi tomatoa pun nai wija-wija mak bali-bali anak paha tojo paha atina ripang ngajaki tan nang kalinga tan napigau tan nalaku laku si desi na jamai tan ranna anak cilaka tan ranna anak madoraka anak tan maturu di dua itu pajajianna tu semoga tahu madoraka di dua itu pajajianna maka detoriolota Nigi tigi tahu madoraka ridwa itu pajajianna maka tanni nama runrun maka lejai nama rutung mabongkap pinca pute merapat talo mapatu sampayan mapangolo sang nilai tak coba pamacoli tamacekeni pak badang
tanamita parupaja ridi tuduai lino nan nia akhira. Nauzubillahi min salik. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum inasat pala turaki dua talu papasa poleri andre murutta pahikmae. Papasanna tau maricenge atinna iya naritu. Tatto batako nasaba lampu. Mubasi kallin nasaba datang. Akawaliko nasaba ada tungang. Nomosani ambo indo tama pasilengang. Mupusi pa isi pa nawaye nalay mariawae namatandre at kigunana. Talugaw pasalamat ki rilino. Ape ki narekote ki marappa. Alam ki narekote ki polo. Akonte ki narekote ki tattu. Maka datoy andre gurta pahikmae 5 tapagasing siyona. Siyo itapata nasaba sumpayang. Siyo iwaram paratta nasaba sakka. Siyo nilata nasaba makko. Siyo padisengata nasaba uki. Siyo amalata nasaba nyamang ininnawa. Nan niya ang kato 10 taon nagalip kung Allah Ta'ala. Nomor 7 tausugi nama sekke. Nomor 2 to kasiyasi nama tampu. To pandrita nama ngoa. To matoa nama lampe nawa-nawa. To malabbi nama jaampe. Makunrai nama kurasiri. Pagkamalae nama nanuang ri amalakna. To malolo nama kutu. To maparenta nama ceko-ceko. To pigaw pagkasiwiyang na melok mi riyasan. Nauzubillahi min salik. Ali tutui gawmu. Ati kariwi kedomu. Kue topa ampe kedomu. Pare kedona nawan-nawanmu. Mupade cengi atimu. Musalimu ilino letu akhira. De gaga pamalak na sangadinna. Suruga pamasena. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fausikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla wattaqullaha ta'ala fi hadzal yaumil 'azim. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati was salam ala nabiyyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin warda. Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansairis sahabatis salihin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'al 'idana hadza sa'adatan wa talahuma wa masarratan wa tarahuma wa zidna fihi tuma'nina wa ulfa wa hana'an wa mahabba wa 'aidahu 'alaina bil khairi war rahmat wal yumni wal barakat. Allahumma ja'alil mawaddata shimatana wa basral khairi lin nasi da'bana
اللهم عادم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا وفضنا في أهلنا وارحامنا وأكرمنا بكرامك في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر عيدا سعيدا وكل عام وأنتم بخير وبالله التوفيق والهداية والإرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan setiap ceramah hati pun terasa tenang.